Wow, mengulian di pwedeng ko kusunod kay sa kayo. Tukata lugayang way pakunan Pohnpei nan wiya kupur kasanti kalimawot. Ranwat niyet sanwar riyasa kuno paran kaunor yakit riyasa kuno. Ranwat wiya ran kay sa kalimawon wiya kupur kasanti wot. Jalan kat lamawak jabang katyanan lolo o iban patungan ulian chay tiyo patungan yang one paron net ang kakulian chay pina lolo ang rutong ataw yak paron rawan. Kalangan ng main speaker dahil katin ko pura ba na sa karya nila naman nan ko pura ibang batuan sa kapeng lengan o wow so yaki o pulang kamarar main ko sa matalaga kapeng kiyongir rankap kahit ang rasyon o ko alikili kasampalagan natin ini kating likiyang kit san pa kiyongir nan uyalamanam and mention kap ranwat sapul maran maled kamagalata mo yung naman kit san kagan warong o papayo nan po ko alikili kasampalagan so drat ngal koyak o kak William Kitty o sa wiyaki o sa karir ang katin kalangan o pramawi kinikit sa pilmar ngayon kamarain ngayon kawit o nan pukualigilig kasampal pakat paitaan miya dengan o wow and sansal o ongir kalir net sa wiyaki o sa karir karang katin kalangan ang lamata yung ratong alpartiyo sa karatanan sa nilalang kapayanir o at nagsantos pangumasisis. Amen. Kalangan koros melal one paron net pwede lolo ang rutong ataw kuya ko puron rangot. Teka kaya katlamon tayo doon panpone sa chief clerk o lukuran marakan sa roll call. Senator Atson Abraham. Imay. Senator Pwuhng Jr. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sunse A. Eftar. Aye. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Senator Stevie J. Edwin. Senator Pecherigo L. Iron. Amen. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfredson Latorre. Senator Danny L. Laban. Amen. Senator Edgar W. Licanet. Amen. Senator Candice Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Yes, amen. Senator Makari Mikel. Senator Sheldon G. Knapp. Yes, amen. Senator Norbert A. Perez. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitaro I. Simina. Amen. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan teka kaya katlanan sa matay wiya kupur. Kamu magpray pa kakulian chay tiyo wiya sa matay sa karatan Pwuhng. Melal sa karan Pwuhng o misiklap ang ubran na nilap. Sa karan kaipo niyo wawalap ang ubran na raksoko. Wawalap ang ubran ni Shoko. Wawan ko sa palamarlikan ko nanalang ko ng kanyay ko. Waw dororong lapalap kay di Valiantiac, Momotso government, national, state, o local. Wawan ko kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyaon Kabina, Honorable Herolyn Movic, waon ki siyong kupong lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kupungan Koros, o saksit Edingol Wow, o Vice Speaker, Abraham, Floor Leader Ladore, o Honorable Senator Kan Koros. Waon ki o kasampal kilangan siyamorokan, maloisokan, sirisokan. So masakan o langan way kasampal kan mawiyawaliyapan. Haramas nan Kalariwat,
Waun kumen Pohnpei kan patang Thailand Chamberwood dan kalal maslikan kalal. Rakat Thailand opener an uyok purun ranwot wipan po na si sabun matay floor leader la torre kan kalwek Thailand uyala malam uyok purun ranwot. Kalangan speaker ay tungol sakarang kakpatong kupurakan korus kapkapung Pwuhng po kupurmaw kupur sabakon ko makaipay doon sa pulmar sa ulong korus. Speaker ay tungol sakaran kay baliwaw ang kakpatong sa pulmang mapatuyar pa ang pranrail. So pay tigo ang Pohnpei. May wasak siya tayo tungol waw ang kakwong kami Pwuhng Vice Speaker Pwuhng Honorable Senator ko korus. Tungalan ko wawang long samuro ko korus. So mas uloiso, seriso, long konatakan korus nan malwot. Speaker bilman patrong kamuon di kapinaan win Pohnpei, Honorable Joseph, karyong kapina, Honorable Movic. Melal wong kilapalapakan korus ng state level. Malon ko pong Nelson Joseph yung amusong ko pong kang korus. Ipinman wong ki ray lapalapakan korus mapato pa national level. Ay tungol wong kakwong ki men Pohnpei korus merepil wong ki ray luwal ko sombal, li ko sombal. Pelel sa buwan may staff kan korus mayang patong tayo. Speaker man patong nga kamagot tayo lang kapantela channel sangkak watawat ni sesinan maron rano. Riyaman. Chan salang mau kamagot takawitan floor leader chalang kapantela supplementary watawat wala altan channel po ututan kamagot ang mayor say kapantela watawat wala altan channel. Kamu floor leader. Kalangan speaker ay tungol wow ang kakpatpatuto bang pramal speaker man sa korok pramal tayo lang kakrop sa bulmatay kalantar o katiyang doon order of the day kay standing come to report. Riyaman. Chan salang mau kamagot ang floor leader chalang katiyang doon Nampesa kayo taban order of the day ay standing come to report. Kaya ututan kamagot tayo man patuan tayo katiyang doon standing come to report riban po na sa chief clerk. Standing committee report number Riapit Tuwaisak Payo Line Riasak Pwuhng Mepet Legislature Bill number Silipit Tuwaisak Rio Line Riasak Pwuhng sang Salmi Committee Finance. Kalangan Chief Chairman Kakatian and Masinaban report ay banpon as a Chairman and Moni Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker pada sa mga kamatin mo ni amo kumkuburo buhin kakpadeng sa pulmo masinin pasam sa karatan kapeng kay wow pan mo may patuyan min lang itong alwala pang puno may Mr. Speaker wan kumelel Vice Speaker floor leader itong alwaw toro pang kupuran isanalay mo Chairman at Kar tukun kuchar Senator Michael na sa Pwuhng Senator Adwan itong alwa melel bang kupuran kampakabayan ng representative kan paros patiyang kupurakan kasamoy ray kan may patiyang kay may sangarangot may Mr. Speaker ibada sa mga kamatin mo ni onuwaw karagarak kamagad momot ka sa balwot yalang ka kuya kupurgis nanting kamatin report kaya pagkutuway sa tayo laman yari sa kuno Chan salang mau kamaguto kuya ututan kamaguto miya karos mautung kamaguto masaniyay uwa masani show pag kamaguto pwede tak tayo bang katiyan at masanipe o kahit pruent po na sa mga Chairman Carl punta biyata masanipe report ko. Kalangan may Mr. Speaker itong alwa sa balbang kupuro mo yung bang purakan paros standing am the report yung kutuway sa payo laman yari sa kuno itan kamutang ko sa net slip kutuway sa kriyaw laman yari sa kuno may kawawid o pagpagkamalawat and kakamanata $1 riyanen 20,000 and napali ananen in 7 sa matay sa wasawanan case Pohnpei State Government the Honorable Stephen A. Joseph Governor of Pohnpei State Pwuhng 11 Pohnpei Legislature sansal case what padpatoyo robil warilanan malangkobong isa pensyon sa wasakan sa malwat ananen kakapwel mon case what ay masaklay makara tamay Mr. Speaker sa mga kamatin mo ni into one report masansal pagpagkupurmawan malwat and kak ang report what wasabol man kita ano yaralap i report med masang sa mga kamatin mo ni kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl miya masanipe report kamu Senator Edwin.
Sakaratan speaker ay tumalwaw ka petapat nalal patem sa pulmi sakaratan kay kwani yo wawlap na mayor Pwuhng kami Pohnpei floor honorable member kan Pohnpei rail kan mayam patem trail may jangan ranet. Well, Mr. Speaker, mga essential mo support you patomotor rawat sungan report kik watawat karyaw talangga kapalila wente tayo apallo modami imen kalalabanggi pagi essential man ang supplementary session in ran tayo dahil floor amendment yo may itan lang ito iya pentotokot o dahil kapatayangar pilyo magdahil kamanata o ito patuwan yo sa pilo patpatuyo meto ma patuyo ren option kamna moi menale to kawi ma wiya pawat ko ito na ibil patuwan sungan wiya pawat na pilyo me molwat kamanatar o tay sungan ma kamanaman niya to so kay pagigi iya tentotok yung bilba namin kusunod yung may patuwan niya mo dami yung patuwan alkawit so ang kunang magtayo withdraw katong recall pilo sa option kami na dahil bugitila amend uya ben question tiyo essential motor rawat boy ibatuan me ong dami miyak tayo kamanata Pwuhng uya ben tatok procedure in tatok uya kisan ki tika salong uya pawat uya ki pilyo kamanaman tasang molwat anan report wat tame tasong-songan kawit me uya ki kamana saik na anjuat ko sanat yo si Texas amo ini reo melel amnane legislature kamanata pilo essential me pilyo miyayar sang molwat me tokayata irawat magtay bilban suto recall pilo o apalita sang ammentong tame miyan suot amet pampakita la kosonet riyaw pampatoren option kamna me tokayata the same thing moi imen alta kawin ma iuya ban tatog konangan uyaw metra mosongan uya ban tatog wat ikap ki raimi patawan kemit ala Kalalabag yung mo, Senator Edwin, mai Chairman. Speaker Kailangan na, Mr. Speaker, ito nga luwa sa bang kupurumiyo pang kurakang karos. Ikabong kakawin mo masang kambagabay ang Representative Redwan. Kaya mapong kaya kamanada ni floor amendment silubuki sa payo laman reyes sa kuno. Ngayang kamadang ko sa nasilubuki wali sa kuno laman reyes sa kuno. 20,000 yun. Buwan kak magit karwaro po case na patuyanan manong kapong nintuan caption yung case patuyanan Makar Miguel versus members in Pohnpei Legislature o Pohnpei Legislature. Ranward case amended o yung akiyar Marso langan senador kay. Dari mono ang case wo. Amet ang case me sa lang report. Ikabang kaway din senador tuan. Wagi ay mapung kabina sa exsign question na tuan. Dari report what we are reporting the Dagan Committee. Kaya yang nan pila kami lala makaway kami ang report imasan ng report met kaya song eten mo bukat and there
nek eten case kan and we are the money wong Reverend Pwuhng kan chorus legislature we are men ban Reverend Pwuhng. Mr. Speaker, on report kami lang tatago sa dola mal. Kailangan may Mr. San siya mo bromiyan o kawawa mamiya. Dahil kat nan masa na report. Mamiyaman manin bill pan uyaw. Tayo masalinan bill. Speaker. Common Senator Perez. Lahal Speaker kayo manan kaksanya ng record pranot may yang meeting. Yang uya kuburut. Hey. Muna ibanto la and batang komi. Kurelgan beteng uya ito ang sakaratan wow. Kapeng ban kuburan sa matal court. Morning komi Speaker, Vice Floor. Honorable members chorus. Kurelgan may yang beteng ng kalaranot. Speaker, with the report you met, so the Magot Kuya have been put on the motion to return to Mass and Ben report free up to a file level supplement. Chancel mamiya report the committee you tell and return to Mass and Ben report. My Kuburay ban ponas Mass Senator Edwin. Komkolokol to Promian Senator Edwin. Hey, Kalangan, Mr. Speaker, ikapin ko well. Main tame iman patuan kawit yang sumutay ban lelang pil pogi tame sansal sang chairman no tame kasampal ki muna sansaler me floor amendment yu tela pali laran tayo tame sang chairman no patuan ni tame patuan kasampal ki pogi pilio me katay ban kapali rawat nan pilwo strike out floor amendment. Amo ini Thailand ma Thailand lel bill ma tama Thailand palitaro tan patpatota ito Thailand kapatayang 20,000 yo inte ini men mo Thailand pangkupur yang mai uyapaw me poyaki Thailand strike out me ganin ama kapan nasain lokosin at metoka me ganin they will end up take action after I strike out there from KSU masansal sang chairman no I was on me iyan ki matmadom ma niyan sumatay ban lel nan pil lag lang ka ko kupuram ma iya pawat konagan ukitak peso kalangan Amawal, try got lamo no sansal makamagati umiya try and return to Mass and standing come to report yap kutu sa payo lebenari sa kono paros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paita paros mautung try sa balman kita standing come to report number yap kutu sa payo lebenari sa kono masani Pwuhng masani show kamagut paita rok try sa balman kita standing come to report yap kutu sa payo Kemudian Raisa Kono sang Committee and Morning. We had to report, Chief. Speaker. Kamu floor leader. Kailangan Speaker ay tumalwaw sa palang kak tutuwa tabang kamal. Speaker man patuan yata yung kamagot kailang kak place standing come to report number. Piyap kutuwa sa klimaw labi na Raisa Kono. Kaya man. Chancel, kamagot yung sang sa floor leader, Tenant. Play standing up to report yung kutuwa sa klimaw, libinyari yung sa puno, bansa bimatay standing committee report and roundwood. Paros mo itong kamaguto, masani Pwuhng masani show, kamagut po ita, tayo placer. Pagka tayo placer, ay mga kona sa Chief Clerk. Point of privilege, Speaker. Kubro. Hey, kamu. Hey, Clerk. Speaker, ay tumalwaw ang tutuwa tabang kamal. Speaker, pilsangan mo yung patawang yata yung kamagut. Kailang ka place standing come to report number yap kutuwa sa ko nabilar yun sa kuno. Kaya man. Tayo. Kamal ma. Oh, tayo kamal ma, Speaker. Niya.